ar y bar gan Astles. Oeddech chi'n ei weld o'n dod, oeddech chi'n gwybod bod o'n ni ennill y bel na. Mae'r bel gan Redmond. Nôl mewn, mae Astles yn dal yno. Astles ni hennill i eto, mae Lewis yn sgrechian gad i fi. Wel, oedd yn gyfle. Astles yn un dda. Ond ei popeth yn iawn, mae'n rhediad arbennig dda. Oedd hi ar y traws mor anlwcus. Y bel mewn at y sbotren, peniad da! Ac arbediad gan Lewis a Robles eto oedd yno. Mae'n crymannu oddi wrth y gol, felly mae rhai fo'n ein pwer arni, mae rhai fo'n gyfeirio i hefyd rhywun bryd. Peniad anodd, ond i fi mae'n gyfle da arall. Ond y bel arbennig o dda, mae'r cyfle fan hyn, a mae mewn. Smith yn ei ffasioi, Jordan Williams yn ei sgorioi, a mae rhaid i chi ddeud, mae'r Seintiau'n heiddi bod ar y blaen, ac oedd honno yn gol hyfryd. Y Seintiau 1, y Bari dim. Redmond yn ei chanol unwaith, eto mae'n edrych i fyny am bel di hwnna. Mae hwnna'n gampus, y cyffyrddiad cyntaf na. Come on, Leo Smith. Oedd y bas mwy syml, reit i'r blad, efo'r cyllad a borc, a Williams efo'r dasg mwy o syml yn reid hwnna i fewn. Gret o gol. Mewn i'r Cosby! Ac mae fewn! Ac a Brwser dwi'n meddwl sydd wedi sgorioi. A fel na maen nhw'n dathlu. Ac yn erbyn hediad y chwarae. Y Bari'n dod yn gyfartal. Ambas gan Cafana. Ambas, hwnna'n gwadd. Ti di mewn ar hon i fi. Dwi wedi crymannu rownd yr amddiffynwr. Mae yn y corridor ansicrwydd. Di'r golwr i'm eisiau dod. Di'r amddiffynwr i'm eisiau cyffwrdd ni. Na i wneud. Diolch yn fawr. Un yr un. McManus! Gath afal ar hwnna'n do. Ac Mike Lewis di gwylio'r holl ffordd ac yn chwarae'n saff. Marriott. Mae McManus yn galw amdani, mae'n mynd at y Robles. Marriott. Mae hwnna'n hyfryd mewn at Williams. A mae Williams ar draws, a mae Baker yn tobi ail gol i'r Seintiau Newydd. Tu ôl o'r amddiffyn, mae'r Seintiau Newydd yn ôl ar y blaen. A mae Ashley Baker wedi sgorau ail gol o'r tymor yn yr uwchgyngrair. Unwaith mae Williams yn neud arhediad ar draws yr amddiffynwr, mae'r croesiad yn un gwych. A Baker yn neud y gweddill. Dwi wedi chwarae hanner o amser ychwanegol. Williams yn rhoi droed ar y sbardyn. Mae'n y le'n sydyn, mae'n taro postyn. Mike Lewis ddim yn gwybod llawer amdano hwnna, oherwydd o'n i yn y gornel bron. Just taro ti mewn i'r postyn, ti'n disgwyl i'r gornel arall yn rwyd a doedd i ddim. Nath i allan. Williams yn gynt, na'r amddiffynwr blinedig. Williams, oedd o'n chwilio McManus. Mae Williams yn mynd i fynd i hun. Mae'n pasio, a McManus yn i'r hoeddi mewn. Oedd McManus yn disgwyl. Oedd McManus yn amyneddgar. Oedd Williams yn weithgar. Ac yn y diwedd, mae'r dwy yn troi yn dair. Falle bod hynny'n greulon ar y Bari. Edrych as lle mae o'n sgorio. Mae'n ambellach nag arfer i McManus. Tair llath a hannar. Danny, assess that one for me. The unbeaten run continues. You guys must be delighted. Yeah, that's it. No, the most important thing is getting the 3 points. And, Barry gave us a tough game there. But to keep going to the end and get another one at the end to seal the game, it's what we needed. Oedden ni'n gwybod cyn y gêm, sa'n gêm anodd, maen nhw wedi gwella tymor yma hefyd, ond na, da ni'n hapus o'r ffordd da ni'n chwarae, ond dwi'n meddwl, da ni angen ella sbio'r gêm a trio sgorio fwy o gols hefyd, da ni'n cael digon o chances yn yna. First 15-20 minutes is on me. Probably got it wrong. I thought the boys looked disjointed, out of shape, and lucky to hang on at that point, if I'm being honest. Thereafter, nothing but pride. There were times in that game where that's the best we played this season. We're up against a full-time unit, a really good unit, and particularly in the second half, I thought we were well worth a point. First half an hour we played really well, probably some of our better football. Played through the thirds well, got the first goal, and then really think we should have got the second goal, which would have changed that game. We conceded a sloppy goal from our point of view. They changed shape, and I think that affected us for probably 15 minutes up until half-time. Pleased to get the goal quite quickly after half-time, but would, I think, again, and during a period where we're on top, should have got the third and give us a little bit of breathing space. And probably something I think this far this season in the league we need to work on a little bit more, getting that extra goal when we are on top. But look, you can't complain with a 3-1 win. I think Barry are a very, very good side, improved from last season. The manager there's been for a long time and he does a fantastic job. So
can't complain too much, but understand we've got plenty of work to do. Looking back on the last 2 weeks, Gavin, what have you learnt in terms of how competitive Barry Town can be this season? At the moment, the squad's in a great place. Everyone's chomping at the bit to start. You know, the games come thick and fast. We play again on Tuesday night. And I'm just really pleased where the boys are at. In terms of fitness, they've shown today that, you know, they're in a really good place, but also their ability to take on information. And today I'm disappointed to lose the game, but I'm full of pride. I think that today we've shown that we're really good value for potentially a point away from home.